Šta je to Vilbal? Ko je stvorio Vilbal? Kako je gde nastao prvi originalni srpski timski sport? Dobre ideje dolaze iznenada i odakle ih najmanje očekujemo. Sve je počelo 2011. godine naivnim crtežima koji su prerasli u tehničke crteže i trodimenzionalne projekcije terena. Pravila igre i suđenja bila su strpljivo vagana i pažljivo osmišljena, a mi autori smo, grlom u jagode, krenuli u drugu fazu razvoja Vilbala, onu mnogo težu. Prvu promociju Vilbala održali smo pred političkim čelnicima opštine i tadašnjim predsjednikom Goranom Mladenovićem i od svih dobili jednoglasnu podršku za svoj projekat. Već 2013. godine golovi mreže su iz Kraljeva i Zrenjanina stigli u Vladičin Han, obeležen je teren i novi sport Vilbal je bio rođen. Prvu revijalnu i pokaznu utakmicu smo uz pomoć opštine organizovali u septembru 2013. godine na stadionu Morave u Vladičinom Hanu. Prikazana su pravila igre i suđenja, a prvi vilbaleri su tog dana odigrali srpsku i svetsku premijeru novog sporta. Reagovali su i mediji i vest o čudnom novom sportu iz Srbije je odjeknula u regionu. Pred zimu je osnovan i registrovan Srpski vilbalski sportski savez, a već juna 2014. organizovali smo i prvo vilbalsko takmičenje, Vilbalski Vidovdanski kup. Učeći se novim taktikama, formacijama, kretanjima, boreći se muški i izgarajući na terenu, ekipe južne pruge, Morave i garnizona Vranje uveli su Vilbalo jednu novu, uzbudljivu takmičarsku dimenziju. Posle dve teške i neizvesne utakmice, boreći se protiv žilavih i motivisanih igrača južne pruge, a zatim u finalu i domaće ekipe Morave, momci iz garnizona Vranje na čelu sa trenerom, starim vodnikom Mladenom Pupavcem, su osvojili prvi Vilbalski Vidovdanski kup, prvi podigli pobednički pehar i zauvek se upisali u istoriju Vilbal sporta. Još se nisu ni slegli utisci, a 2015. je već bila tu. I dok je godina ekonomskih kriza, političkih tenzija, terorizma, građanskih ratova odmicala, planeta Zemlja se i dalje okretala. Sunce je izlazilo na istoku, a zalazilo na zapadu. Život je išao dalje. Te 2015. godine su mladi srpski fudbaleri postali šampioni sveta, Nole je osvajao nove Grand Slamove i Masterse, a mi smo se pripremali za nove iskušenja i nove izazove. Sa više nego skromnim sredstvima, prepušteni sami sebi, retkim prijateljima i svojoj opštini, hrabro smo krenuli u organizaciju drugog po redu Vilbalskog Vidovdanskog kupa. Jedna po jedna ekipa su potvrđivale svoje učešće, a mi smo sa zadovoljstvom primetili da se broj timova od prve utakmice za nepune 2 godine više nego utrostručio. Organizovano je mnoštvo trening utakmica, prvi put je održan i žreb i sve je bilo spremno za drugi Vilbalski Vidovdanski kup. I točak se ponovo pokrenuo. Ređale su se jedna za drugom, sve bolja od bolje i sve lepša od lepše utakmice. 100 vilbalera sa juga Srbije borilo se žestoko i do svojih krajnjih granica za svaki metar i za svaki pogodak. Prikazali su sve ono što je najlepše u sportu. Igrali su Vilbal. I tog juna 2015. godine u Vladičinom Hanu u Srbiji
odigrano je 6 odličnih vilbalskih kup utakmica, postignuto ukupno 168 pogodaka u baze, 84 u kapije, a jedini pogodak u Vilbal postigao je Dragan Ilić iz ekipe Garnizon Vranje. Za najboljeg igrača turnira i najboljeg strelca proglašen je Vladica Vladimirov, a za najboljeg golmana Nikola Teleski, obojica iz ekipe Mladost iz Bosilegrada. Na Vidovdan 28. juna u uzbudljivoj i neizvesnoj finalnoj utakmici, u posljednjim sekundima golom Dalibora Mladenovića Garnizon Vranje je pobedio odličnu ekipu Mladosti i po drugi put osvojio pehar Vilbalskog Vidovdanskog kupa. Ekipu Garnizona Vranje predvodio je poručnik Miloš Grujić, a pehar iz ruku narodnog poslanika Gorana Mladenovića primio je kapiten ekipe Dragoslav Trajković Gače. Tih godina smo gledali rođenim očima kako se mašta pretače u stvarnost. I ostaće negde zapisano da smo u Vladičinom Hanu, u zemlji Srbiji, stvarali istoriju novog sporta i da su je sa nama zajedno stvarali naši prijatelji, verujući dragi ljudi, ali pre svih moćni i vešti vilbaleri, svojim žarom, strašću i srcem. Od priznanja se ne živi, od puno novca još i manje, a pravi razlog i smisao naših života i našeg truda su upravo oni. Danas mali i trapavi, a već sutra snažni i vešti vilbaleri. Vilbal je naš dar njima.